pele seo se bonang ke ceiling, metsi a tswafa. Mme ha o ka kwa bereka go hetola ceiling, o se batle go thiba disenke. Borilelo ja gago ke setho sa gago. Ha go sa siamang teng ke wena o ka itseng. Ga go ope yo ka tswang gope a tla go itse gore ntlo ya go yana, mme ebile e naga kae. Ha ise wena o lemoga, o bo o bona, o bo o kopa thuso. A ke jala nkutlwa sentle. A ke jala nkutlwa sentle. Re diela nako ka go batla go itse gore go nna ntlo ya ga mang. Mme ebile ka sebaka se ntlo e sane e rotha, o tlogela e tshelang. A ke jalo nkopela diatla kgotsa la opela modimo diatla kgotsa la opela boammaaruri diatla. Lebelela ntlo ya gago, seka-seka gore metsi a tswa ga kae. Tswa mo marothoding a ntlo ya me, tswa mo marothoding a ntlo ya me. Kana ke selo se Modimo se buang ka moprofeta Isaiah, re bona batho ba gago ba ngongorega gore ba dira tsotlhe tse di tlhokagalang, mme o ka re ke kgakala le bone go ka ba utlwa, mme ebile letsogo la me le lekhutshwane go ka ba ama. Ba lebala seo se le sengwe, ba lebeletse ntlo ya me ke le Modimo, ba tlogela tsa bone. A ke jala nkutlwa sentle. Le ngoregela gore Modimo ge o le he thuso, ga o ipotse gore ka lebaka lefe. Ke ngata ha yo thuso a ba tlola yo, a ba ha thuso a ba tlola. Ke moprofeta tla ra yo a re go tlare ga be go diragala, a ba go ra re go tlare ge go sa diragale. Ke le tla se go hadiwa le se go haletswa tiro, koketso maemo, lenyalo, mme dilo tse di be di sa ye kgakala, di go di hella. Ntho nngwe le nngwe ya lefesega, mme e keke ya lefesege he o sa itse ha e leng teng, mme ebile o ka se ko ye ko bookelong. Le nkutlwe bookelong jo ke Modimo, mme ha ka kwatla mo Modimong o sa itse bokwa ja gore bo ha kae, mme ebile o sa ipaakanyetsa gore o ka tlhalosetsa Modimo gore ke bokwa. A ke tsa re mmogo. Ha o ka tlhola wa ka ntse ka yo o mmua ka ha o ka mmuang ka teng, o bone le go tsa matsapa go reka airtime, o re o letse wa bolelele kwa gore kana gape ka ebile hanke le tlheba ke ditlhong gore le bue seo se le sa tsepamang mo go sone. Kana gatwe Prophet Menda wari, kana gatwe ntateha wari, meha wari. O bola le ka tlala o sentse madi hela ka go reka di-units gore o gase molaetsa wa mmaba Shatai, mme ka gantle wa apere kobo ya tumelo, o ba ka bororisa leina la Modimo. E re o hetsa go letsa khuame ka mangole, o kope Modimo gore a go sireletse bosigong jono, ka ebile boboi le boi.
nka tlhabe ke ditlhong tša nna go tšhilafala e re ke ge tsabe ke re Jesu we leba kwano. Ga ke re ke mosweu yaka le bonele ke phepa yaka metsi a tswa le godimo nya ka re Paulo a re taboga lebelo la tumelo mo lebelong le tsama mo moleng wa gago. Run your race and keep your lane. AIDS yame ke AIDS yame, kankere yame ke kankere yame, go tlhoka go tshola ngwana ke game, go tlhoka go bereka ke game. Lenyalo le thubegile le ke lame, ga ke molato go bonne ke le laleditse gore le tle go keteka modiri wa tseo le nna ke nna ke kwadilwe mo certificate-ing sa lenyalo, mme ebile gape go a go kwalwa mo certificate-ing sa kgaogano tswa mo dilong tse seng tsa gago. Thank you. A ke jala nkutla sentle motho le noga ke tsanna ntlo e nngwe hela bolela mabapi motho le noga ga e ka ke tsanna go le gongwe. A ke jala nkutla modimo le satane ke ba direla ntlo e nngwe hela mongwe ene yaka modimo a bua le Isaya o morare ha le ka tshegetsa se ke le se rayang lefifi le go la lona le tla poga go nna le sedi. I've never seen where darkness resist the light of God. ga ise ke bone lefifi le gana lesedi la modimo. Go go raya gore tsuba le bone mo ntlong ya gago o ihetswe mo pelong, o ihetswe maikutlong, o ihetswe dikakanyong tsa gago. Tsuba le bone, letlelela modimo a tsene pelong, a tsene maikutlong, a tsene moyeng wa gago, o kgathologe tseo di dirileng tsa kgale tse di bosula, o kgathologe tse batho e reng ba go leba be ba go gakolola tsone. Ha ke digela modimo ga a dira lebopo la gagwe o nana le thulaganyo, ga o phoso. Tell your neighbor you are not a mistake. Ga o phoso, you are the right design that God wanted out of you. The fact that yesterday you committed a sin should not even try to stop you from going before the Lord, because someone else know of what you did. Lenguke ha se gore tota re tshogwa ke sebe se re se dirile, re tshogwa ke motho yo itseng sebe se re se dirile. A ke tsa ke a laketse ra fola ra itlhoboga gore ga ke a tsamaya sentle, mme selo ga se se mo pelong ya go ka lebaka la gore se mamang wa itse. yaanong a ke le thuseng ngwana a itse go tsa sa itse tapologo ya mowa wa gago, boitshwarelo ja dibe le go bona modimo go mo diatleng tsa one e seng tsa ga semamang. O nkutlwe sebe se o se dirileng ke sefe se o tshang batho ba ka se itse o tswa ke mo o bona gore o tshaba matshwiti-tshwiti a ga gore ga ba ka itse gore le ko ga e ka ba ntebile ga ba ka utlwa ke re le rreole kana o tsamaile o nkobile ga ka ba utlwela ke re maabane ke ne ke dule mo tseleng yo ga re tshabe gore dirile molato, re tshaba eng motho ya itseng molato wa rona.
jaanong a modimo le utlwele botlhoko o le etelele pele o le sireletse. Mo direleng ka boammaaruri ga ke re ga le na go kgopiwa, le tla kgopiwa le tawa tsogang le itlhotlhoreng le tswelele le mosepele. Nako tse dingwe le tshwanetse la leba rona batlhanka ba modimo, ga gona bole bope yo e leng goreng lehatshe la a le re kae ka jone. A kere maleo otlhe o tsena mo pampiri ya dikgang moruti, wa ko television moruti, Facebook moruti, Instagram moruti, Twitter moruti, le lona bo ka drateng ka moruti le tshwere teratana le buisana. Mme modimo tswela ntse re dirisa ka lebaka la gore ga re retse se motho a se buang go sa kgathalese goreng ke boammaaruri kgotsa a se boammaaruri, re boela ko mmuping. Re be re ikae ga o ya ko go Psalm 51 Dafite ga nna le mga gore se bogolo ja modimo bo tswa mo go ene ga e kgakala, o boela ko modimong o raya modimo a re modimo wa ka se mpalele melato ebile hitlha sa tlhogo sao mo go tsotlhe tse di busula tse ke di dire o bontlhatswe ka madi a gago ke loke ke nne montle ke kganye ke boele kwa yo ntirileng ene. O nkgatla gare se tse mongwe wa gago o itshepo mo go nna. A ke tsalang kutlwa ga ye go go peya itseng seemo sa go re tlhemma tentate ka modimo ke ntse bokae o ska bua o kgatholo ga batho botlhe ba neng ba re o ka nna kgosi jang ebile o ka nna wa letso la modimo jang o dira jana le jana. Dafite ga ikgakologo la bona re mme bone ba bua boammaaruri ne ke le motse wa ko mmuping. Wa kae go ka leba batho gompieno gore di-mental hospitals ba tletse go le kae le kgang ya gore motho mongwe o itse sengwe kgotsa o buile sengwe ka ene. Ga di a go tswa motho a ba latlhegelwa ke tlhaloganyo, ga o bua mo tirong o latlhegelwa ke tlhaloganyo, ga lenyalo le hela o latlhegelwa ke tlhaloganyo. Mme ga o leba ga se ditiro tsa di dirileng, ke ditiro tse di dirilweng ke batho ka go mmua. I don't know if I'm teaching. I don't know if I'm prophesying somebody here. Let us look ahead of where we are going